Kĩharo-inĩ gĩa Kĩmorori kĩno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a. Nikio kinyitete ũgeni mbũtũ ya atongoria mwena wa thirikari matongoretio nĩ mũnini wa President Kithure Kindiki, Minister wa ũkinyanĩria wa kĩrĩu William Kabogo, mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa, ambunge a gũkũ Murang'a gatagatĩ kangĩ kũhũrĩra ndebe thirikari. Siku ile ya 92 Matiba ako pale, Kibaki ako pale, walishindana maneno ya sera. Hakuna siku kumekuwa na vita hapa ati kwa sababu Matiba anasimama Kiambu na ule Kibaki anasimama akitoka Nyeri. Kindiki akiuga hena bata mũng'ethanĩro gũtiga gũtebebia mũingĩ amu maũndũ ta waki wa mabara, nyũmba cia ũikaro, thitima, maĩ gatagatĩ ka mangĩ no mathiĩte na mbere na gũkinyanĩrio nĩ thirikari. Tutam ni kila Mkenya akuwe na nini? Tutam ni kila Mkenya akuwe na maji. Tutam tukamilisha barabara zetu. Tutam kila mtu awe na bima ya afya. Tutam vijana wapate kazi. Nĩ ũhoro ũnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria Mĩrĩ wa Maua wa gũkũ Maragwa, ũrĩa ũkũnyitĩte atongoria ya ũgeni ambunge Kimani Ichung'wa na Betty Maina. Naweza peana pesa ya kujenga KMTC kule Sirokoti huku tumetengeneza. Haya, si mashule mpaka Technical Institute tumejenga. Si tuko na affordable housing. Togo kamere ya ejoku na toge kama niguthathaya na tutikugereria atongoria itu ni mwatohewe na tuthie ni mwatohero tha tuthie na mbere na kunyitira thirikari. Unaweza fanyisha mtoto exam ya form 4 akiwa form 2? Hiyo ni haki kweli? Na si hata kuna 1 term, 2 term, akifika that term ndio anaenda form 2. Kwa hivyo ndio mimi ninasema, kwa sababu serikali imeanza kazi, imeajiri walimu wengi sana na tunaendelea. Na thengia wa mbũkĩrĩra na ciũria cia kĩhumo kĩa mbeca iria marahũthĩra ikundi, atongoria ya mwena wa thirikari makiuga no megũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra ikundi ta icio. Wale ambao wanapigana na empowerment program watupe program mbadala, si ndio? Lakini usipigane na mambo yenye inasaidia wananchi. Hii empowerment sio pesa ati hiyo wanasema ya kugawa sijui ngapi. Empowerment program is to capitalize the businesses of our people. Ngiribotera Inooro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.